Kei te whakaruru hau te marae o Ōrākei I te mauri o te matatini. Tai atu ki te matatini ka tū ki te papatākoro o te Anawai I Tāmaki Makaurau a te rua tau. No te tau 2002 I tūwai te matatini whakamutunga I Tāmaki Makaurau. Hei tā Crystal Lee Brown nā te kapahaka o te taha tū, te mauri I a te whakahoki mai I te whanganui ātara. O te reo pōhiri o ngā toitaki wā e rere atu nei ki te mauri o te matatini. I riro mā te kapahaka o te taha tū, te honore nui, ki te kawe I te mauri o te matatini ki konei, ki te marae o Ōrākei. No ene te whakaaro nui, I te tahi ngā hui mātu. Wanana te take I te mea ko mātu nahe te iwi pōrangi haere marunga pahi, mai ākarana nei. Koe rātua ngā tangata whai mone, ko rātu te iwi I haere marunga rererangi. Hoi nāno. Hoi no, waimaria mātu, te kawe mai, I te mauri. Hei tā te hau kāinga, ko hoki mai te mauri o te matatini ki te marae o Ōrākei, nā te mea koina I te whenua hau tū, I te matatini I Tāmaki I te tau 2002. Te kaumai whitu ngā tau mai te wā I tū a Eton Pass ki Tāmaki Makaurau nei. He wā ua rawa atu tērā. Me ngā wehenga ki wainga I a mātou, ngā tīwhātua me ngā kaiwhakahaere o Eton Pass I taua wā. Hoi anō, ko te matatini kē tēnei, he rōpū hou, he kaupapa, ko whakarauora tērā kaupapa nā reira, kei te titiro whakamua ngā tīwhātua kia matatoru hea tērā taura ki wainga nui a mātou me matatini, me ngā kapahaka o Tāmaki Makaurau. Kia eke hei te tau 2021 ki taumata kē atu a te matatini. He takinga anō tō te mauri I mua I tana tainga mai ki tōna kaingarua. I te marae o taputeranga, I reira pōhiri te atu ai, I reira kawe ngā takutaku, ngā uri a whātua ki roto tō mātou kapa, nā rātou I kawe ki roto. Hei tū atu mātou ki te rekereke o taupiri, ki reira kawe atu ngā karakia, tuku atu te whakanui, te kiingitanga, haere pene mai mātou. Ka tū atu ka ua atu mātou ki te wāhi tapu raro neina. I reira, tuku atu ngā hakaara nui ki ngā kaumātua, o te kāinga nei, ka mutu, ka haere pene mai, ka pōhiritia. Hei tā te tāhuhuranga pū o te Anawai, e miharo katoa ana rātau ki te whai wāhi ki te kaupapa nei. The team at Eden Park are absolutely delighted. We're thrilled. When the announcement was made, the team was ecstatic, and I made the comment to my family as someone who's been here for 3 years with a young Kiwi daughter that very proud that we've secured the event, and it is the Edinburgh Tattoo of New Zealand. It's the Olympics of Māori, so for us to be able to host it on the world stage leading into the America's Cup is an absolute privilege. Hei tā Ngāti Whātua o Ōrākei, ka noho te mauri o te matatini ki te marae o Ōrākei, tainua ki te matatini 2021. Crystal Lee Brown, Te Karere.